Prometej. Tamni gusti oblaci kovitlaju se olujno iznad visokih planinskih vrhova Kavkaza, gonjeni snažnim, nemilosrdnim vetrovima. Vode okeana udaraju o gole i visoke strme stene koje se prostiru svuda unaokolo. Buka talasa i šum vetrova odjekuje im zlokobnim mestom. Tamno sive stene strmoglavo se spuštaju u morski bezdan. Nigde drveta, žbuna, ni jedne travke. Sunce ovde ne svraća, svetlost sa ovog mesta beži. Noga Boga, svetlosti Apolona, ovde nikad nije kročila. Ovo je kraj sveta. Goreg mesta na zemlji nema od ove puste zemlje Skita. U daljini šibani vetrom i poliveni slanim talasima mora idu sila i vlast. I zaslanice strašnog gromovnika, vrhovnog boga Zevsa. Vode u lancima okovanog titana Prometeja. Brže, brže, šta se vučeš? Strašnoj kazni nećeš pobeći, kriv si koliko danas bićeš prikovan za ove stene da večno ispaštaš za zločin koji si počinio, reče gromovnikov sluga Sila gurajući grubo Prometeja ispred sebe. Za njim pognute glave polako korača hromi bog vatre Hefest. Tužan je što je njegov otac Zevs tako okrutno kaznio Titana. Morat će teška srca da ispuni naredbu vrhovnog vladara Olimpa i svog prijatelja Prometeja prikoju uz najvišu stenu Kavkaza, da na njoj ostane 30.000 godina. Toliko je strašna Zevsova kazna i toliko je velik njegov gnev zbog neposlušnosti Prometejeve. A nekad su Zevs i Prometej bili saveznici. U borbi protiv Titana, kada je Zevs udario na svog oca Hrona i svrgnuo ga sa vlasti, Prometej se borio na njegovoj strani. Ubedio je tada ponosni i hrabri Titan Prometej svoju majku, proročicu Temidu, pa i veliku boginju zemlju Geju da pomognu bogovima sa Olimpa koje je predvodio Zevs. Pobeđene Titane Zevs je tada bacio u mračni bezdan Tartar, plašeći se njihove ogromne snage. On je mrzeo Titane, a mrzeo i Titana Prometeja, iako je on sa njim u boju bio rame uz rame. Zasevši na presto, Zevs je vlast nad svojim svetom podelio sa svojim braćom, Hadom i Posejdonom, a Titanima koji su se borili sa njim nije dao ništa. I kako je vreme prolazilo, vrhovni bog Olimpa postao je sve oholiji i suroviji. Srce mu je bilo kao od kamena, bes, opasan kao gromovi i munje koje baca unaokolo, i sve se više oslanjao na dve zlobne i ružne sluge, vlast i silu. Njima je u ruke predao Prometeja, osudivši ga na 1000-godišnje patnje na stenama Kavkaza, jer je Titan ukrao vatru sa Olimpa i dao ih smrtnicima na zemlji, ljudima, suprotno volji i zabrani Zevsovoj. Prometeju beše žao nesrećnog i nerazumnog ljudskog roda koje je nemilosrdni Zevs hteo da pošalje u mračno carstvo njegovog brata, boga Hada, u donji svet. A taj ljudski rod zaista je bio za žaljenje. Iako su imali i ruke i noge, i oči i uši, oni nisu znali kako da se tim darovima božanskim služe. Gledali su, a ništa nisu videli. Slušali su, a ništa nisu čuli. Trčali su uokolo kao bunovni. Nijedan zanat, niti vještinu nisu poznavali, niti drvo da seku, ni daske da tešu, ni cigle za kuću da naprave. Nisu ni godišnja doba poznavali, za zimu se nisu pripremali, jesenje plodove nisu na vreme sakupljali, milili su po zemlji bez ikakvog plana, reda i računa. Prometeju beše mnogo žao takvih nerazumnih i jadnih stvorenja, pa ih poduči ono čemu je njega na Olimpu podučila moćna boginja mudrosti Atina. Pokazuje im je kako da grade kuće od drveta, kako da seju polja, ukrotio je snažnog bika, staviši mu jaram oko vrata, pa ga je dao ljudima da im služi, vukući plug i obrađujući zemlju. Naučio ih je kako da prave brodove od drveta i razapinju lanena jedra. Pokazuje im je kako da plove morima i orijentišu se prema zvezdama. Konačno naučio ih je da pišu, čitaju i računaju i podučio koje lekovite trave da privijaju, a od kojih melem da prave. Beše mu žao što se zimi smrzavaju i što moraju da jedu živo meso ulovljenih životinja. Zato odluči da sa Olimpa i zlatnih sunčevih kočija ukrade vatru i podari je ljudima na zemlji. Znao je Prometej da će ga zlo snaći od Zevsa, ali su u svom ponosu, prkusu i buntu prema oholom vladaru Olimpa sa jedne strane i ljubavi i sažaljenja prema nemoćnim bićima, ljudima, sa druge strane, nije dao odvratiti od nauma da im donese vatru.
Uze najdužu šuplju trsku, sačeka da se zlatne sunčeve kočije popnu visoko na nebo, užeže plamen i spusti ga dole ljudima na zemlju. Kada je Zevs video da se sa zemlje ka Olimpu uvizdižu plamenovi zapaljenih baklji, lomača i ognjišta oko kojih su se okupljali ljudi, nije mu trebalo mnogo da se doseti kojim je božansku vatru odneo. Japetov sine, zapamtit ćeš dan kada si se usudio da prevariš gospodara Olimpa, ukradeš i smrtnicima odneseš ono što im je po mojoj volji ne pripada, grme razljućeni Zevs, smišljajući strašnu osvetu. Pozove sina Hefesta, hromog boga vatre i kovačkog zanata i naredi mu da mu od pomešane zemlje i vode napravi devojku, koja će imati snagu ljudi, ali pogled, glas i izgled boginje sa Olimpa. Vešti Hefest napravi devojku od zemlje i vode, onako kako mu je neumoljivi Zevs zahtevao. Zatim vrhovni bog Olimpa zatraži od svoje najdrže kćeri boginje Atine da je satka prekrasne haljine, od boginje ljubavi, prekrasne Afrodite, da je podari neodoljivu lepotu, a od Hermesa, glasnika bogova i zaštitnika putnika i trgovaca, lukavstvo i snalažljivost. Bogovi je udahnuše život i nazvaše Pandorom, jer je od svih njih dobila poneki dar. Od Atine haljinu sjajnu kao sunčev dan, zlatnu ogrlicu oko vrata i venac od cveća koje ukrašava njenu dugu zlatnu kosu. Afrodita joj je podarila lepotu kakvu nema ni jedna devojka na zemlji, a Hermes joj je stavio u usta laskave i lažljive reči. Posla Zevs Pandoru na zemlju kod Prometejevog naivnog i nerazumnog brata Epimetaja. Uzalud je Prometej upozoravao brata da nikad nikakve darove od Zevsa ne uzima. Pandorinoj lepoti Epimetej nije mogao odoleti. Uzeo je za ženu, ali se vrlo brzo pokajao kad vide kakva je zla ova prelepa devojka donela ljudima na zemlji. U kući Epimetejevoj nalazio se ćup, u kojoj je Prometej svojevremeno sa teškom mukom zatvorio mnogo zla sveta, čuvajući ljude od nevolja i nedaća. Strogo je naredio bratu da taj ćup nikad ne otvara. Ali prelepa i lukava Pandora nagovori Epimeteja da joj dozvoli da otvori i zaviri u ćup. Tek što je to uradila, iz ćupa kao pomahnitala izleteše sva zla ovog sveta, od kojih je Prometej hteo da sačuva ljude: starost, tegoban rad, slabost, ludilo, porok i neutoljiva strast. Izleteše ale, ostavljajući Pandoru i Epimeteja u oblaku koji ih je gušio i proširio se kao zaraza po celoj zemlji. Na dnu ćupa ostade neodlučna i varljiva nada. Konačno i ona odluči da izađe da bi svojim lažima pomagala ljudima i tako ih spasila od sveopšteg samoubistva. Kada je kaznio ljude, Zevs se svom silinom svoga gneva obrušio na Prometeja. Naredi sili i vlasti da ga sprovedu na kraj sveta do najviše stene Kavkaza, tamo gde noga ni smrtnika ni boga nikad nije kročila, niti bi to htela, neposlušnog i prkosnog Titana. A svom hromom sinu Hefestu da ga prikuje tako čvrsto da 1000 godina visi, a ne padne. Ide tako Prometej bez reči, teran od sile i vlasti ka najvišoj steni Kavkaza. Što se više penje, sve hladnije, vetrovi sve jače duvaju, a more u dubini huči tako strašno da se od te buke ledi krv u žilama. Lica i duše gromovnikovih slugu sile i vlasti tvrda su i hladna, kao stenje pored kojih prolaze. One ne znaju za sažaljenje ili milost, naprotiv. Rugaju se Bogu Hefestu koji je tužan zbog teške zadaće koju mora da ispuni. Šta si se snuždio, da ti nije žao ovog zlikovca ovde? Uzime brže te okove i prihvati se posla, prikuj ga snažno za stenu da zauvek ostane ovde i prestani već jednom da tuguješ za Zevsovim neprijateljom, govorila mu je vlast podrugljivo i oholo. Hefestu ne ostade ništa drugo već da uzme alat i da počne da prikiva ruke i noge prijatelja Prometeja za najvišu stenu mračnog i hladnog Kavkaza. Iako pati zbog Prometejeve teške sudbine, on ne sme da se ogluši o naređenje svoga oca, jer vrlo dobro zna kako okrutno kažnjava vrhovni bog Olimpa onoga ko ne posluša njegov nalog. Prometej ne izusti ni reč, ne pusti ni najmanje glasa kad mu Hefest po naredbi Zevsove provode grudi čeličnom oštricom.
Besmrtni Titan oćuta i kad mu grozna sila podrugljivo dobaci: sad se žali smrtnicima kojima si dao ono što si od Zevsa ukrao. Zovi ih da ti oni pomognu i oslobode te okova. Kad su se Zevsove sluge udaljile i sa njima njegov tužni prijatelj, bog vatre Hefest, iz grudi Prometeja prolomi se užasan, težak jauk, koji pokaza svu bezizlaznost njegove sudbine i sav bol koji je u tom trenutku utrpeo. Zatrese se planina i ustala sa mora od strašnog Prometejevog urlika. On pozva pramajku zemlju i božansko sunce da budu svedoci njegove patnje. Pogledajte, o vi sile moćne, kakve me je nesreća zadesila, koliko stradam i kakva me okrutna sudbina dopala, i to zbog čega? Što sam smrtnicima želeo da pomognem, da ne stradaju i da ne pate, što sam im božanske darove dao. O, nesrećo, nesrećo! Vekovima će se još moj jauk razlegati ovim sumornim mestom.